stadion. Mari kita berdoa semoga diberi kelancaran dan keselamatan. Doa mulai. Selesai. Ya. Semua. Yo. Bapak nama apa? Irsyad Ronaldo. Irsyad Ronaldo. My mind's made up, my mind's on invaded us from stars and clouds.
Welcome the team of Laleram United and PSM Makassar.
welcome to the head coach Bojan Hodak and also the player Ferdinand Alfred Sinaga. So we just directly go to the coach. Please give the statement about the match for today. It was one very good performance, but you must understand that this is our first game, not only first official game or even first friendly game. We are basically 10 trainings together, and physically, technically, tactically, we are very far from what we want to achieve. Also, we have 7 new players in first 11, so this is like in your office when you have 7 out of 10 people new in the office, you need time to understand each other. But I'm happy with the result. That's it. And I'm happy that the guys never give up. They fight until the last moment. I know it was really hard for both teams, but they just fight. So this is important, they show character. Ya, kalau dari saya, beliau mengatakan kalau dari dia itu adalah performa yang tidak bagus. Namun ini baru pertandingan pertamanya kita, bukan pertandingan persahabatan pertama, bukan yang lain, langsung pertandingan resmi yang pertama. Kita baru latihan 10 hari dan secara fisik, teknik dan taktik kita masih jauh dari apa yang kita harapkan. Kita di dalam tim ada 7 pemain baru dan mereka ini seperti kayak orang harus butuh waktu untuk mengerti, memahami satu sama lain. Tapi yang paling penting adalah hasil yang kita dapat hari ini dan pemain menunjukkan semangat, pantang menyerah, berusaha sampai 90 menit dan memang panas di luar sana untuk kedua tim, namun tim saya menunjukkan karakter yang kuat. Terima kasih. Ini dari saya cuma sedikit saja. Kemenangan ini patut kita syukuri dan puji Tuhan. Ini bekal untuk kita di pertandingan berikutnya. Terima kasih. Happy birthday to Selamat ulang tahun Arfa. Panjang umur. Sehat selalu. Dan tambah kuning itu rambut. Terima kasih.